ФСБ ишгал этилген Луганск вилетинин bir кысмында диний омурге колуну узата ве мустакыллык сенелери дин жемиетлери тарафынан курулган малны чекип ала. Буны русларнын ылян эткен Луганстаки мусульман окуф юрты медресе ачылышы таздыклай. Бу акта умма мусульманлары диний идаресинин сабык муфтиси Саид Исмагилов билдирди. Онун дегенине көре бу кыбы окуф юрты ич бир мананы ташымай жактыр. Садыже русларнын невбеттики пиар акциясыдыр. Бойлеликнен Луганск вилетинин мусульманларыны өзүнө бойсундурмага тырышалар. ФСБнин мусульманларнын мал-мүлкүнү чекмекте ишбирликни Чувашия муфтиси Альбир Кырганов япа. Кечкен сене Луганск вилетинин мусульман жемиетлеринин имамларыны ишгалчылар тутуп белли олмаган тарафка алып кеткен эдилер. Bundan bir kaç kun sonra ise Lugansk'nın Cuma Camisi yanında videoga Rusiyaga ve yanı işgalci memuriyetke sadakat yemini ettiler dep kaydede Саид Исмагилов. Вони не втечуть від відповідальності. І єдина порада, яку я можу дати колаборантам, щоб під час відступу російських військ вони втикали попереду своїх військ. Тобто своїх це російських. Щоб вони втикали і жили десь далі на Росії. І пам'ятали, що після звільнення, якщо вони не втечуть, вони будуть притягнуті до відповідальності. Körüç köpüründe kene iyül ucumlarından sonra zarar görgen keçit yerine yanısını tiklediler. Bunu Planet servisinin uydu resimleri ispatlay. Olarını Azatlık Radyosu yayınladı. Jurnalistler 3. ve 5. sentyabr resimlerini kıyasladı. Birinci fotoda görüngenine göre keçit daha yok ama ikincisinde indi tıklendi. Bu kısım Tuzla Adası'na daha çok yakın. Onu 17. iyül günü deniz takımsız kayık urgan edi. Zarar көрген yılın keçitini Rus işgalcileri yılının sonuna kadar gayridan tiklemege planlaştıra. İhtiyacı için bayırga çıktı. Mermiler ile skron taptı. Bahçesaray rayonu orman yanında adam özünün koydeşiyle beraber patlayıcılarının bir kutu taptı ve evine getirmege karar verdi. Birkaç vakittan sonra ise nefakacı Vladimir ve karavul Sergey'ge yerli işgalci polis gelip çıktı. Onların elinden 17 el bombası için patlayıcı, 6 detonator, elektrodetonator, 3 patlayıcı torbası, 3 bomba ve top mermilerini çekip aldılar. İşgalciler tafsiyatlarını anlatmay ama görünüşke göre adamlarını kanunsuz patlayıcı gezegenlerinde kabatladılar. Şimdi olar ev apisinde bulunalar. Ama patlayıcılar ile kutunun Bahçesaray'nın ormanına nasıl kelgenini aydınlatmaylar. İşgalci Karasu Bazar Mahkemesi Akkorçalayıcı Abdurashid Jiparovni takip etken Rus tahqiqatçılarının hatalarını kabul etmege reddetti. Onun IMS ekstremizmden kureş merkezini Sankidersin yanlış malumatlar katkanına dair şeklevlerini teşkermege talap etken edi. Ruslar ise Abdurashid Jiparovning Kırım hareketi sayfasını idare etkenini ve işgal etilgen Kırımda insan akları bozgunluklarını yayınlaganını bildirdi. Jiparovning o'zi ise eposi qabatlavlarının esassız olganını кайдеде. Это надуманная статья, надуманное обвинение, все надумано. Видимо, там, как нам должен завершиться. А так фарс. Просто все надумано, все так видно, как наиграно. Буквально там, как суфлер подсказывает судья свидетелю, там, скажем, это все как-то очень наиграно.